Nay, imingaw na gyud ko sa lamian nga budbud kabog. Mamalita anak. Pero nay, adto una ta sa simbahan, magpasalamat ta kang Senior San Guillermo. Sige anak. Sa kapistahan sa budbud kabog, atong ibalano ug atong ihalad, magpasalamat sa grasyang nadawat. Budbud kabog, budbud kabog, budbud kabog, budbud kabog. That was contingent number 2, Budbud